Ona to boat to uguo. Igathie riu haria eta watia. The coral reef. Choko guri koya approach kona riu airport ni okay. Ni wa iria. Ndeuga riu ukiumba riu muthenya. Ukilandi muthenya. Yes. Kona yukite. Na airport cio the ciage ciwa-ini ri. Wamba ugakora katongoji. Wakueria thiri ni wona settlement wacoka hea no gikatia okay abata okiruga but it's beautiful yes no meni me ya do dina bathi no dina torocio asa ru sedia bathi sedia kiro weka ni o sedia minsi fara no guthina fara ru sedia bathi ninge wacire wa kiviaretio guo ri kurusa ndege mure mathi koinya yes yo ni hamo gutuma ruturo tuthie turi ingi no na kurusa ndege gira mundu umwe acha wacira nde agetie iyo ni maundu maingi yetindire Rona motion na na yanyoika. I want to see. I want to jump up. Come down. Kuruso na tima igeria e furu capacity. Dia da juma. Sa. Tima ne ono ziro e goko fara tika igio kona kurusa ihorete. Agumzana. Dia da gatigo gete kimwe gia kiria. Ya ma drinks. Yes. E masonda. Na mayogati. Well. No me akaige mundu agithie na bathi tondu ni ume ni experience ite bathi kwi ndi ukomaga ndu mukwa ndukinya okanoga akoro gari yanyu haha thutha ite ndire na mihuko ri indu irio kunyitete ri ushikora kule kwa ndereba ona gayo gatia na ndo ngioya ay medhuitire yara inita tairo Niki undu gia bara githinge kire tu ugucenjia riu uke gari nini na muthenya na muthenya kana wako ni guthina bathi ri uthine no ereto scan ya kino hena scan ya jeru makopolo iyo nyamu ni weo makopolo moto iyo ni muti muigu imena na basi yo premium na minoga no iria apana sio hiyo makopolo is something else minoga no iria kwa jeru mutana ki mwe hakwiru gukinya haria ni mutito hau mundu akoragwa nogete kiria gwekaga ri andu amaraga nturi kaundu kau ogene kaundu kamwe ni andu amuranga aiko inukaga na ithana kindu ri Yoko ikarire bathi mathaa kenda ri rio kunoga nonda ya ri 45 ri wikenda yes actually kuringana muigana wa ndege yo ri if you're doing maybe an Embraer 190 it could be even less time so you're going to naka Boeing the Boeing iyo nao ni kuikia to ni gukire ituthiana cio te kuikia munene please munene we occupy okiwane kuikia Oda guathi ndege hurwo gaciko iyo ndereba ni akumiikia bana no la jirita riwe no etagwo ateno ne Jambo Jet ne ko Jambo Jambo Jet 540 ne mani ndi Jambo we Skyward wiki eno ko na propeller ri I think that one is a Bombardier no has your jet engine ne si hanyukaga oyo ni enyeraga yo ni ikagia whenever mind kiria ona giteka time ni riri the take off and the descent andu uigua mundu tari wathi na ndege ukarigo kaya hora no igua gate
Iwe kajia ke Ikajia descent. kwaroroka na njagerio guo voi gwĩcia nĩ ta voi thereabout ndicendagĩra atĩ ta ngari hua Ndĩrĩ emergency. ũmenye yumaga buti 30 na kĩndũ yes rĩu ũkeharũrũkĩte hua wakorwo kwĩna matu kaigua magamba bubum 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 ũkona gĩtogo karigwo kamũingĩra igũrũ rĩerũ nĩkũtarĩria mũno nĩgetha rĩrĩa gathi nao ndageke atĩa Ndakanamake. tondũ he kaũndũ ĩinamaga ũkanyita ũcio mwĩ nake na ndũmũĩ It's okay. Just landing. Nilikuwa nimelala kidogo. Acho kale on the approach. Oh yeah. Ewe akomusa ni ogone gwarenda ri. Twaigua awe bagirwo. Akona gua kwenda ri. Yes. Well and good. Aigere the Bombardier Q700. Kana Cambria 190. Kana Boeing Kenya KQ, they have the Boeing playa garuti icio. Ite nyinga ingi. Amuri athimu akura. Nĩ ngũgwetha ndacoka ndĩkĩanda kidogo. Auga atĩ kedoge kedege roge ndiko kwa Riyadh landing na udege KQ ya Mombasa ri ndũngĩkorwo na movie Asa. Especially if it's your first time tiga na movie aboiro ne wone mane matu timohereria ne kindu ngai ori atura muoyo Wone tuera eigana particle. Yes. No, actually, you cannot even see the trailer unless they need this data you can call on. One row, urona ruhana muhindo. Everyone deserves to fly one day. Any. Like a